All India Radio Imphal Media MOF meter se thum som li point khat kilohertz ve ge som gel le ni le FM megahertz ale thum point nga ke panhong ki puang khia paite program hi tunin Elim PYF Choir apan phanala ngai na bana Thuthak Lakkhawm Simna nei dingu ama sapenin Elim PYF Choir apan Kalailung sung chi lai ngai ma sa dingu All India Radio Imphal Chinkhotuan Tonsing Thuthak Lakkhawm achim
Chief Minister en Biren Singh in July ni khatapan som lenga sang ni le som ni tan lockdown suk Saudia thupong na lakhin Chief Minister's Secretary at a press conference tunia ne na hun again hi SOP le solkal dan bol tezuya inter-district kala bus July ni khatapan tai sakiding le transport system dangte phalilo ding chia again bana COVID-19 hi pi zo na dia solkal dan bol te kwa peon zui cha dileng Chief Minister in na ne hi Kholo wa zuk chia kin asama tuilian in olam no thi district som ni lekhata mi nuai ni sangsom gulani 10 tuilian tho kwa mi som legia tuilian je kin sita tuilian in hai chin te lampi te le leite su sia hi mi sangsom le kwa phial panpi na poni na koi inomwa nek ding leng pe kin hi Assam Chief Minister Sarbananda Sonowalin district athunai tu te kyanga tuilian in su khakte panpi na pedin hi Director of Indian Council of Agricultural Research, Dr. B.K. Kanpalin, Lone Mite Poimo, Animal Health Clinic, ICAR, Omiam Muna, Zanin Hong. Animal Clinic in Tuapiala, Ganhoi, Damlo Tiadin, Damthena Lama Panpitin He. Nagaland Health and Family Welfare Minister S. Pangnio Pomin. Zanin BSL2, Laboratory, Christian Institute Health Science and Research, Dimapur Honghe, Minister in Damlo Nana, Dounadia, testing allow Hilohi Genin, BSL Laboratory Kia Hilowin, True Nut Machine Teleng, Solkalin District Tinga Zading, Bolshia Hinzongen Hill. Arunzar Pradesh COVID-19 Vetanga, Omnona, State Avekatim, Zale Som Sagi Sagi Pata, State Surveillance Officer L. Zampa in again Danin, West Kamenga, Pan, Sepai Tumavi Tangmukia Kinom, Apaita Sintopnin, Midang ni West Siang District Capital Complex Laka, Avea Mukia, Hiwi Chinzongen Hi. Mizoram Akumsom Tumlenia Upa, COVID-19 Vekat Kiginin, Muswa Takinona, a state Malamwak Veiting, Zasom Delegate Patahi. State Information and Public Relations Department in Aveipen, Sampai District Here, Delhi Apan Mizoram Ahung Paiki Kahidan Genhi. Avekating Zasom Delegate Payan, Avelil Zalikale, Adam Chiang Som Delegate Patahi. Gujarat Chief Minister Louis Sankar Sin Vagelayan, COVID-19 Vehi. Gandhi Nagara Tianaina Kumsom Geta Upa, Makai, Koito Minom, Vagela Nang Nalohilawahi Manin, Ina Omding, Tel Zohi. Huavanoi COVID-19 Ve Agomin, Nuai Som Qualigat Valta, Nuai Li Sangsom Qualinga, the Gasom Lilinga Pial, Sitadin Munamuhi. Johns Hopkins University in Huavanoya, Novel Corona Nana Veiting, Magtaduai Qua, Nuai Giat, Sangsom Sagi Lili Zatumsoma Lili, Chingen. United States Tampenin, Nuai Som Nilinga Valin Vein, Nuai Hat, Sangsom Nilinga, Zali Som Tum Lili, Sitahi. Brazil in Zomin, Mi, Nuai Som Leni, Sangsom Sagi Lili, Zakwasom Sagi Lili in Vekawa, Sangsom Nalinga Valsiwahi, as in Russia here, Nuai Guk. Sangsom nile sagi zaguk som lile gukin vein, misi leng, sangya zakwa som guklekwa pahi. Prime Minister in Most Reverend Dr. Joseph Mar Thoma Metropolitan Piantampa Somkwana. Lopna video conferencing tungtonin tugena neya, mi khen khaten again koldanun. India tulainan na, nasama ma ding chiwi. Gamdang toti in lockdown solkalina bol jiakin, India Nanavi, Asia Umzohi, Chingenhi. India Adam Siang Red Pungto Zela, Hin Namanswa Te Wang Tawai, Asaktugenhi. Prime Minister in Tuni Chiang Mipite, Pilvang Zotawa, Tuni Tanam Muktuam, Kigamla Om, Mipi Kipunkom La, Tello Chite, Poimo Laila in Zongenhi. COVID-19 hipiling to kisaya nule pate bana siam chinte haksana Human Resource Development Ministry naktaka ngaihkhiakna palahi. Hipiling jaka state sorkal tom tengin nabangin CBSE in class 10 le 12 exams July ni khatapan somnga sungani din ke chipen cancel tahi. Din monajia deu chiang in July ni khatapan somnga exam saidi to kisain CBSE in class 12 exam hunlem danga saiding hi. Human Resource Development Ministry in CBSE Kianga Class 1 upon Class 8 and promote in Thuhilhi. Assessment scheme dongjoin
Paul som result pon hidia subject improve putin optional examination board he dingu class 10 candidate adin exam dangam lowin assessment scheme tungtona CBSE in result pon pen final ding hi solkalin gam sunga Indian Airline len na mi po leng 33% apan 45% khang sakhi Ministry of Civil Aviation in COVID-19 ipilen jeka khani akhol saknung nei somni lenga pan mi po len na alen sak patahi Jharkhand solkalin July som thum lekhat tan state pumpiwa lockdown koilai din tu pukhi state COVID-19 ve akhan jail din mun jila Heibang thupuk na la ko hi a paisa da kal som ni li sungina state a avei thak som kuk le kukoma agomin sangni jathum som kuk pata som sagi le thum percent dam siang tau hi Gujarat COVID-19 avei sangni na dam siang ret a khepin sang jo hi a paita da kal som ni li sungin jaguk som lenga avei thak state wa muinoma ni khat sunga dia akimukhia avei tam ni pe na hi Solkalin state sagi sunga khaw pe phatna le dalna ha saksem somin panla Rajasthan Madhya Pradesh Uttar Pradesh Punjab Haryana Gujarat le Maharashtra state khaw pe dona ha saksem hiding hi tunia dinga Thuthak Lakkhawm isim khiak thiu yai tinga hi abana Khovel gentheihna nuai achila Elim PYF Choir apan ingai rom ding Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
All India Radio Imphal jingchen Thuthak Lakkhawm Simna la to lenglung kwai tak tak non tel khom teu ngai na bana Prime Minister man ki baat Paite pawa lekhiak ngai na inei ringu toni talam dak li limi som ligin to kitonin ihono be non ta mun che Paite program ngai ting ting om nom le mangpha